De chapelle Santes Barban faouet et Laurent Cuit. Et pas de 6 deves et main no foueta un chou bien à bras, gant hunter qu'on euro epkin et no godello. Reter, Hornok, Krechnos. Ah, pon garameuse! Bebnos et rencontre bien Gentin et ne l'air mazobe lese des roudennan gant d'un duden vrudet, à rastelat point chouvelse. Et vitis ou d'ofal, et vos reddeo qu'avait più étude en deves, dir westlan kevrinu. VH 1000 pemcan euros da honit vid Gentin. Deo denem zifreta et vi kavet oent, bod a bouet. Salut Diorol, a dege mermad, Irio m'empê chapelle Santes Barban faouet, evit 6 vid abaden foueterien. Friski paille, roarbisme trop d'obreiz, anter quand l'euro d'avec roarier, quand vos disoloet histoire à Sevena d'urbreiz, diom dat kavou d'an eho du stu. Kavet een uzer mignon faouet, van. À la fin, il vem ge naubron e gourentei. Hag en eus gret bourrap, a sonnet, debet da sam, bet hag diwer an tir de vitein. Belon da gousket de ti en mignon da dewi. Setu, debret mad, chomet d'un... Oh, betek anternoz an draben hag a gisse. Galeriad an de chéri boulet. Moi qui... Man de kouchket ar an daoul, ge di fen ar an daoul. Ja, meus kizon, je dis je. Kasse de dur Julie, Gervan. Trop inegur da nous. Plus jusqu'en oa en osves, debret dans nos crampoués, ça evet chistre. Sympa ken oa, gelet dans nos kousket d'abré d'awar, da neger vid bez apres dirio a fresk a vid klas gonde dirio. Un dever diviant, faut tu digleset burman, déjà ne vem chez le bar avec gounit, mais avec bari. Ne se manelem chez gounit, ne vem chez cal. Hiu mar glaou ne ket sans up, car vos glaou et tout d'un dut, ne ket zera en différence, gred en cote. Bah, irio vid an deiz iveza e vo reddeom kaout startijan a leiz, setu bon skuizon, mais bon, nerz a zo c'hoaz. Mais on eus préderier d'un tom d'erdaneuse, avec... Ah zut, parce qu'il rend la réduction. Ma pen ar bet oa bet brao evidon, mad On devez skenta. Devez skenta oa bet mat, setu. Spimeuse e vo memestra. Un dever diviant, sur wal e vo bourrap war, à la fin e be bourrap bras ar zun, gred ar bouchia treu, djelet ar bouchia tud, bouchia de l'erchiael a feson, a piouer petre vo gred war iniu. Plus, je sais pas, c'est. Marteze, vor soueze dirio gant ar pez rimp. Peut un rayon de différence. Chance fait chance. Gant alan a Kevin e va begonet trifouen varnugen en devechou kentan. Gant Clervi a dewi e va e daoubwen varnugen. Gant Valeria Nelly e oa 10 poent. Mat ar jeu, tu dou? Prest, evit tenat diweia an abaden? Mad, start e vo un tamm irio c'hoaz, neuze ur vechous pen, na golom ket amzer, pe paziel a vo roet d'or. Varnan, komprenari d'un drabenag. Evel just, Varnan eskrivet an o tudet an devez, hag a lec'h a vo da dizou dirio. Encryptede Hervez Kares Playfair. Made? Playfair. Aha! Dior da gavout dre ur bel gomzaden, pe klask tu pe du, pe mot pe vod. Dior da gavout. Evit kavout al c'hwez. Ar girk encrypted ahe, e roan gav dior. Dirag un hospital, l'er mazobe d'un tamm berch, evit derrel an ean e kreiz breiz. Neuze, a raoug mont kuit. An igenta, hag a roio din, Anno, an duden encrypted ahe. Hag a lec'h, dirag an hospital, no ur poent bonus. Hag ar skipay kenta, a zegouezo e fin an devez, el lec'h kuz ahe, en no c'hwer poent. Made? Neuze chans vat dir hol, a daoudei. Evit kaoz skoazel da zigripta o skrid
et vo roedem gav d'ar fouetterien dirag un hospital a vo bi ber vi derrel anean digor e Kreis Breiz. Komprenez de beg an anol e vo varzu kareiz e ranken mont, pevar kilomet a treg an pellor. C'est comme ça tous les jours. Tous les jours, ouais. Bah, Benafin, même voilà, en pote, pour Menegui, qui chante à Japal. Ah, mais je goule content, bah, dostage ou à Parquet ou à Parcler, dostage, j'ai content de gars en nombre et fawet. Ah, nous la yard du studio. Vraiment, nous comprenons de voir Roy, content de gars en nombre et Gourin. C'est où alors was. Pas d'ar marizé et d'ar réedez a Kevin a galant betegar fawet. Nelia Valeria ara an ent var droit dive. Reier an dit a lizerenou M e giz mamik G O Claire via dewiz o krog int de la bourrade var an digripta. Damzon, je veux que voyons digrip en entrée pendant le rue, mais pèse et important dim goût ma mestra penonce de digrip le principe en histoire histoire play fair plus de golamzer peuvent voir dans le rue dim. Ni on est ready de BT que de kilométrage vite vous dans un bras vite de monde BT Carrez. On peut mettre les sacs derrière. On ouvre après. A boan digouel er fawet e va kavet de noto gant ar botret. Parce qu'en fait il nous reste 45 € pour le jeu. Et limite on serait prêt à te payer pour si tu fais toute la route avec nous. Ça t'intéresse? Ce soir, j'ai un gueuleton, mais ouais, j'ai le temps, quoi. Du coup, ouais, mais je pense que même tu serais gagnant quand on te rembourserait l'essence, tu gagnerais peut-être 10-15 €, quoi. Les azés, isolés, ouais, voir. Cash, on a ce goulené de dit de baiser en taxi personnel, vite Irio. Nous des tradober vite en Davis, nous des dans nos fils azés vite Fénos, nous azés nous amzer, nous khorim qui bismeux d'azés vite en Davis, qui mer d'al kharim en ottoman. Hop, merci beaucoup. Canavo. Ce qui est bien noté au trail, quoi. Pas igoué ar merc'hed var an en pras ne jomon ket pell o kavet de noto d'avant betek gourin. C'est bon, c'est de la direction, s'il vous plaît. super. Ah ben oui. Kavet nous une benag à nous casser da ranom bete en hospital. Wa kedeen tant me bet, mais bon évidemment Paris le ski da ranom. Ma tre pautret er vilor a regenta, point nous pen dehors de stu, hag an al c'hwez, Mezek, M-E-Z-E-G. Male? Dior da glask bremañ, an diskoulm. En krypted er gemenaden hervez un enten be savet e brozos e naontek vet kantvet, karez pleifer. Evit digripta evit implije d'un dolen gant pem renkenad a pem kolonen. Skriva ar da genta ar geral c'hwe. Mez egamman, o kregi gant kombod an ner. A rabat hat skriven diouve chamamez lizeren. Goudeze e voret strolla daou a daou pe blizeren deus ar skrid enkryptet. Mema a c'houblad lizerenouze er memmeus kolonen deus an dolen. E sef, e ve er lerriet pe blizeren gant an inizo just a eus deien dolen. Ma ha c'houblad lizerennou de vevini ur skouer gornek pe ur c'harez, emo, an diou lizeren da zigripta o vea e daougorn deus ar skouer gornek ze, e ve er lerriet pe blizeren da zigripta gant an inizo e penal ar skouer gornek a ve bevenet velse. Mem eus tra gant OM. Mema an diou lizeren er mem eus renkenat, A a Z, e c'her lerrier pe blizeren gant an inizo varan tukle dei en dolen. Don a ra varvel velse, an o ur medicine brudet. M-G. Zizor me zinen, quoi. Ne zinaman, peu de monde à glaze. Salut. Mezek.
Mezek. M-E-Z-E-G. Chance va dire. Krog e dewi ganti, me faziara o skriva diuvech a lizeren e. E keitse e ed varok allan a Kevin. De leinek, Aus. Dormant, wees klever, wij twee rager al funab dortu. Ja. A Burman, stanke de puten gourin. Fiscal en treu. Guire e ma c'hoaz ar merc'hed de nugen kilomet bennak de skareiz. Made tu do, kave debe da respond gagnor? Ja. Neuze an duden a galler? Leinek et Kemper. Matre, araoug mont pellor, un ampro alenal. Edou da rilen a vouezuel, mar plij? Penons a pegoulz e oa. Da leinek ar menos da grouy ur stéthoscope. En ur vouchaden ger e kichen douarnenez ne deus ket chanche da boe mar e leinek e kavor a respond. Made? Yo. Dior da glask? Chance vat. Brud e de reun laenek e vi be a bediginet ar stéthoscope. Ur benvek e vi galout chilaou bruchet ar glanvourien. Lare deve e va deud ar menos dian o velet bugale o c'hoari en ur lakad o skouarn deus pen un treusquat e vi chilaou skrabadennou gred er penal. E Kemper e va beganet laenek e seitekant un ape varugen e vorm a varvas pempla goude divar un drougskevent. E vue medicine a dremenas o klask herzel deus an drougskevent. Danoa da pempla a daouigen e varvas divar ar c'hlinvedman bet diagnostiket gant e niz meriadek gant chikour a stéthoscope. An o hag O G R edo. Loc'h e de allan a Kevin gant o blenier personel, men in ket o tret de jomp gantan betek pen. Nom ket bet aotre da vez a kaset da betek Kemper. Nous e paouezet don eus e le kronan. Made, tu do, kave da respond gagnor? Ja, Made. Petae? Nan em gav ba Laenek e Kemper. Sais-tu? Neuze un ampro alenal a raok, mont kuit. Betek Kemper? Sais-tu? Ma heliden a vouezuel, mar plij? Ijin a Denver Laenek e stéthoscope, un an a gav fet e liors presbital Elian e l'air ma c'hoarias pa oa bugel. Pa oa chom e ti e yon person a bares. Matre, Dom d'Ailan. sais-tu? Chance va dior, a kenavo, dive a tor. Display Godai, Mate? Bonjour, madame. Pour un jeu, on doit aller jusqu'à Elian. Bah ouais, dewi au clask arger, ben arfin, meus pelgomzet d'un niveren evit kaut niveren un taxi bakarez, setu digwezet en taxi loredon diostu barz, hag ar vaouez zo a dud a d'ober enterprise evidon. Betegelian e o rete an mon hag e raio enterprise betegelian. Pezo gentil. Un punio chom an tokan euro ganim. Pa dalf ket band mirene daou dispinene du stu. Neuze, redor, ben a fin? Ja. Prederiet o peus un tamm var Karez Playfair, Non, ar geren kryptet egal? Non, nu e hortus an alvi amant, nu e prederien a zi ar penaos munet reamant. Mad, neuze roe ar indior an alc'hwe de stu, Ja? an alc'hwe a zo mezek. Mezek. M-E-Z-E-G. Chance va dior. Merci dis. Tout an arran hei gant taxi, profet vo. Ma ne ket trawar gant arran vo loskad ar zar, pet amant daou zar, pet amant... Me jou pa non kat de loskal ye. Me botou... Rabat l'ai fait songer gant Clervie a dewi au bar en Mestra. Mad, me het kave de da respond gagnor? Ja. Sais-tu Petae? Laenek e Kemper. Laenek e Kemper. Neuze araoug mont bete Kemper, un ampro adenal. Ah, gachweich. Ah, malartoui. E du warnenez e ploare dre just e varvez Laenek de noet a pemble ar daougen penaos e verouet de hond a viet e wei vunet de wervel. E du warnene e kaber rechkon goulenet gud ar boule much. Gouzou darit bremañ pelec'h o peus davon, Ja. a goudeze emgav e Kemper. Chance va dior, kenavo fenoz. Bio e an outrouf, Laenek. Pelgomzit du dan benag, dior da glask, men e c'hellont ket chikour ar an or. Ok. Tamm ebet. Je vais m'escliver de dead cons ag an danse. Redet an triskipa e mont da Gemper, met a land a Kevin a rankotremen dre lokorn,
ar vourhaden chomet velmawa da vare laenek. Claire Viadewi a ranko passeal dre Eliant. A Valeria Nelly a vo redeo ober un dro dre zwarneenes. Emil Eiskan Chouezik, Peler a Pegout. Emil Eiskan Chouezik et vous impliquez d'art stéthoscope. Evit ar vechkenta. La redvez et un revelet Ugalé au Juari gant trust tout quat et à deux et menos ar stéthoscope de l'Aenek. Supénon Emil Eiskan Chouezik hag un revelet Ugalé au Juari. Rede bedalan a Kevin lezel o blenier e lokorn hat. Plan nous bedo un diamant, nous songeons de vous martaiser à du kemer a pem euro da weekend hag as renom betik pen mais de man vous am ket gant ar lenou a ketu kas betik pen fin a Juari nous e azé redeon vraiment man betek kemper. Ah bisous. Oui. On va congé. 43,50. Sais-tu, Rivider, sais-tu un stéthoscope? Allez. Kickburn et Kemper, vraiment. Monsieur. Hello. Près des caméras Memezen. Où le peu seconde dit? Tout en bas là? La descente, la grande descente. 15 km. Mais il y a du monde à passer ou? Oui, c'est passant. Donc on descend à gauche toute quoi. Ok. Est-ce que vous pouvez nous pousser, s'il vous plaît? Bonjour. On nous pousse juste sur la route. C'est pour la télé. S'il vous plaît, pour le jeu. Allez, super, génial, merci. Zat me mam ban wein gwiet pussel fripon no dwe magus. Ne ran na mij se wel sonnen uit brein en weet remmen am zier. Percher Valeria hoezan maman. Haha! Un animal! Matt, tu es ready? Dame tweet. Dreaza. Au cuita de Locorn, ma alana Kevin. 7 km à Jondéo d'Orber, à Rougdigwe da Gamper. Au voncuit de Zélian, ma Claire Viadewi, à 13 km à Jondéo, Rock-Camper. Au cuita de Douarnenez, ma Armeret, 3 km vers Nugen de Odoberchoise et vite pas qu'à Kemper. Et très clair via des oui à Garbotret et vos croiriez d'Anna Baden. Bonjour, vous allez jusqu'à Quimper? À quelle bonne chance, je sais pas comment on dit bonne chance en breton. Chance vat? Mi weer de skole déjà. Misschien mi wan bras, maar redi der her de sort met de carpen. De mais weer arrest Burgman sort. Ja, Allez, Gohemeno tudu et der maul gagnor. Evit Juari fouetterien. Grio Marronchou. Daou Buen Varnugen d'Erdenos. Mi Juer vraiment. Eis Buen Varnugen. Bravo. Padal. Un drabenag au pez d'arrei din, me mestra a rog. Pez obe di ginet gant an outrou laenek. Alors, Chilawenner. Tu es fait dit Chilaou Calon Clervy, Martézé, puis même au Pauez Redek. Ou à Anquedor en temps. Tu es au Dior, c'est garé. Tu es au Dior, discuisa vraiment. À Gortosvo, Armeret, à Garbautret. Madé? Dispar. Allez, qui te discuisa? Voilà, allez, au revoir. Merci beaucoup. Tu dois rue d'or da Eil, puis vers Poen Varnugen ou Gagnor, Mutri, 16 Varnugen.
chiwas, alors qu'il bepel, à répondre aux gagnants, même stra. Ja. Penaos et deux, dans notre laeneg, armenos, Igina, ar stéthoscope. Ze mile iskon c'hwezik, en a velet bugale o c'hoari. Matre. Échoué, bravo ebe d'arredadeg même stra. Kit da ziskuiza vraiment, à gortoz et de vos armeret. Kenavo. Sais-tu, Ruidor, gant an eol ouspen? Ja. Gwelaze, nor kere nehet, nor kere dipitet, erioù d'adrede? Déjà, lors zouvenom, yom arrive en unan. A Marsan eus bet dechans bras e peketan. Mais ar l'air, ad al kareiz, bet fiskal e pa deveriat en eus gweet. Kareiz, douarnene, kemper, neus ar fin zo bet mat, tout zo bet mat. Ar pep poezusa e o peus bet plijadur d'an ebeta. A tchen. Mad, red vodur memestra respond d'ar goulen, penans e maro laenek? Ar pertcher neus tabel an droug cheven. An drasa neus klasket pariat esad e pa devué. Ironel bras e ar vué. Bah, gouhemenou dior. Ya, merci bras. Mad, gouhemenou dior hol, tu dou? Deoui a Clervi gounezet o peus ur VH dre garnich. Evident talvou degez a 1000 pem kan euro. Tijdor? Reis? Areal, profet vodior, biji vid an ererkoz. E ke falier. Cool. Prest vord a gregigati ur vech benagal, peget? Pas chez dortu. Ya, ret diskuizen tamm memestra. Ze kit deus tu, da ziskuiza, a trugarekad ar an ar hanor. Kenavo, ken ar vech a zeu. Kenavo. Digouet e Clervi a dewi ar e gentin, gant edo deus irio c'hwer poent. Alon a Kevin, digouet da eil, a receve pev ar poent evidanten a divean. Valeria Nelly, digouet da zivean, o deus bet ur poent. Gant eiz poent varnugen, e c'hon e Clervi a dewi, ur VH evident dalvoudegez ar 1000 pem kan euro. Da wel an ererkoz e pedet alan Kevin, Valeria Nelly e vimont de velet Neil Young, Rammstein, Elton John, Carlos Santana, Startigen a Geltaka a kalz astroladou al c'hoaz e kareiz e tre an triwer hag ar c'henta varnugen a viz gwere. Plijadur vras ve just, drestol oa sten an trao betek mare diwean. Bakarez oa dale gonim, be mize an tamm tigripa an treo. Partiet gant dale c'hoaz war l'er botrot. Hag ouim ket tambet da bler war skipa youal an bon. Neus an tamm bit dipitet erud a eil hag pat tout ar zun ni ar egenta. Suspens, mem betek pen, betek korn an ilizveur, pa oam bralou pat. Agus pet zi, on me ruet 5 minut ar baotre d'an tra benag egise, 5 minut, 10 minut. Tu arri oa star d'an tra o memestra. Erud on 5 minut goude a real. Aziz zo netra war ur zun a bez, lar on eus gret, on c'hoari don eus bizmeud a ed ar zun, hag aze kol just vid 5 minuten, ba, yez eo un tamm da anzav. E chu an devez divezad a eil, zo un tamm, ouais, on ket deuget, mais bon, evel se, ar c'hoari, inti zo bet gwellor vidon pirio, neuze, krelem ket ober gwellor. Monsieur Laria den variment avec redadek, ma avec Joël Brou, elle me gave getut. Dus, bon, faire chekal. Der een prettig aan tut. In het tooi. Tut Didi us Brazilië en avianik pe just Didi us awar. Il comes. Rio moi qui rentre dans la cade Vavros, évite c'hoari bizmeud, a deoui neus a vre dit geo rededi de la cade Vavros. Stratégie est la cade Vros, choisement d'Alivio. Dan divians ou bet diech pontus, goude bet kroget en mod a façon de sort. Mais je dirais fin ar zun en de chebechans nan. Ar zizun zo bet pli just pen da ben, ar c'hoari zo mat kenan, gwelet vez kalstrao, l'erioù disravel, kejet gant tud jan tiltre. Ma meustra, on bet l'erioù, di on a ou din pen da ben, war l'er roudou tudzo, moi ket klet komz diouté. Te peus ret Marie Clem a c'honon me meustra. Ya, Marie Clem. Clemen eus un tamm, pas kemen a oan rortoz. A Claire Viber alon ni. Ya, non, farsal. An oioù me meustra. Ur zun vez, un eus ar regwelaz vakañsoù a sonj din,
Roariwa, azé arzun zo be sympa kenan, goulet meus breiz l'erhioù an morse B3 hag plus kenan ebet, mais squeezie suivez. Season mai oa start a war evidon. Met pli justre hier. Atraudir hortoz a zo bedi e arre on be pedet bati Christina pa oan ba son just arre o deus peiet Borneo pedet ar renom da gousket aïe oa plar sympa, très gentil. Alors mare souezusa oa pezon bet kemeret gant an den kichen Pontivy. An oa un tamm amzer gantan vid emga vid e labour. Nous e prez sebet d'ober 30 km de muor, juste evit kas ar ranom ne l'er dreist. Un tamm divité d'azé gant an isorou, mais meus ket keuz da vez a gret da c'hoarimañ. Foaderien, Kelaro!